chiro se ye wo man panyina oba ye no oba mahiafo oyeba de bia be ka asemo oma we mu ayedi o ewiase nyina ayedi o ewiase nyina ayedi na no fiada masole chikrom CAC ya sofo maame de empabo bi hihye so 21 days efiada no wie yentimi ko bi anwumere na me ne wobudi nkoba na me kase yes agitum so mamu ayedi yagitum se ewiase nyina ayedi but ne kwa se a Christopher yadi ye ho efore ye kasa amanyofo kasa oyeba because a Christopher ni kwa se kasa amanyofo kasa as ye Ghana e bibia na ba politics enti se ye ka ho kire na wa ha no a obia ase nipa bi kura free se Ghana kwa na ho kire wo na no na me ka asem bi wo baabi oyeba mo na mo de mo line de ni ade muku me ko line de ni bi pedia me match ene de ya kenka ya hunu kire se even though ko baabi ti se jama wotimi nsole anopa akwatira enko shop so kwa akoto anwa de ope oyeba o de me kire wo no okwara akoto anwa na peso nya anwa galomi akese mienu a cheso fa yiri di wachi okwana atoba akwana yiri so atoba ako na mo borom bedi wi ya no masa akwa akoto ofro na so Ghana ha no oyene ba Ghana ha no wodo pa esi akwa dum so akoto anwa ka ma ye ba ubenya ni nyina na usika ubetimi ato na be catch ra solo for this say o manu mo yede that wo de opa nanti oyiba free almo ko new site ko hweda hodo a cement buo kura ye din ni nyina akiri no eda hodo a manfo osi it is what hwe na we Kristo ni na wo no sampaye bi na abebo anase no wanyere ho ambo se nyame ebe mana ni monya abaso fe bi abaso na do wo ka oni ama o de wo kasa amanyofo kasa no abia woni babaso no omo ebo ade ese omamo ayede na kwa no mko susi dai eye no makase oyimba na nado dan kwa akufo ado de bia me kasa papa wi so bia wo empaye bia ye bobi manse nyame ma no kwatete me nyame emma na koma so ade no enye kase na bele busu magana nyina ni ahwe ya na nado da kwa akufo ado e ban betwemu akon afa na Ghana fo e bedi papa no adanse pa na kwa kwa yeso obi awawu ni edi no adanse wa aso dem oyeba ene Ghana mampanyin da mampanyin kufo ene disifo kura e kasa no me de mampanyin kufo twa mpoa nanso mampanyin kufo te so se ya o mampanyin kufo wote so se ya ani e bo papa ya de sa so now free so no obi behind this new MPP new wo hilo wo de obi e kasa no bon mampanyin kufo abaso adia na nado dan kwa kufo ado aye 1.3 FM what dey this for kasa na no obi kasa o se mo ka bibi am se free science school free science school I'm telling you say Ghana ke is a constitution and ye ni manimu ya eske asasa no neka because of free science school kwa the baway ayan kwa krake sama na dan kwa kufa that chance e dey ti na make kasa sa na wo hwe nkura we ya nkura we e ko school yi pa na hwe mo results a o mo dia baby mu dia se sanim die we ani ade nyina nkura yi wo na so nya aban we ya na dan kwa kufu ado adaroma kankura nyina tifi o so yin ba ade bi na obeyi ade so guy no oh we yin bi o so be tell me so na ade so guy sanya free science school a we ya de ko dru London ni interview no so kasa nyina na ino nyina ni nam na ade ne nam you know enem you know what you say ebe mi catch you say na me ba yi a wa ye be kakra no na me ba we su kra oba won che na oba be kasa na enso nam bio
you know adeɛ na ɛkɔ so wɔ maa wei no ɔyereba bɛnkuro bibi ɛde free na nado danko akufo no but sometimes sɛ me gyina afidie so na me kasa deɛ na me pɛ me kan me ntimi nkai because ɛno yɛ DC ɛnti sɛ wo ka asɛm kura no obi ti wɔ so munya no ba wo so no DC no ho to ni tira pa no kura pa na meka hwɛ tamu a COVID-19 bae ɔyeba me deɛ no ba bɛka free sale school no ne yɛ huru ɔmampanyini a wodi yɛ so sidi usi twene amanfo asifa ba ba de ti ameda pa na sense such a fifi mansin I think say 2016 or 17 2016 na oba BC ensohwe a na such a fifi mansin nyina no do Washington the second person oba 2020 if the second or cut so 34 the education director we buy na challenges no hope but in a million kudi so ohwe normal a odi gugu akwa mu ni anambotu a wotu a nya million kudi woni na dwuma efo mo sai abasobode sisi abendo kase nyame ya admo a eda ebena yawade di anim ya omo the whole district ni nyina no muzoni na omo ya ready competition say ya na so ya kan nyina no oyba ni nyina se watimi akan wate aseo ndi say omo zoni omo ehase e primary no mchemu miensa ti nyame ya admo a primary no mo ye no kg na lower primary na upper primary oma aya nyambo Saturday Thursday ebe na ye finance enti e bo papa no abaso na me ba be ka free nkra no enso yom koye ne de me yonko bi we de ne ba eto me na enura no de ne so hwe the results ne send me oyele ba bisumi enura no de send me bomani se me biehwe me bomani se na bisu me ba me nana sa no no Benjamin Kesi Kodia Junior before kwanya we so abofra no abaso ewa nko a onya 5 oko school no people so Ghana Muslim mission once oyeba first no na ka be hu nkra results we see ya san kwa prempa na ka akoye opoku wale e de ka ho bi but then no sa no manasesa so ko school no he Bepo so Ghana Muslim mission. Bepo so Ghana Muslim mission. Gamish. Papa Sheikh Amin Bosu and a tea and a chill or Danny de Ma Aban. Missy A1 in Kuwa Wunya 5. And Wunya B2. That English no Kuan Wunya C4. There can you B2. We us. Aye. So, there can you B2. No, but the American say. Yete ma misuye sa ohwa ma me fa akwanya wisu da me mo ma me abaso achi ade a woyeye muka se obra you ase ayi bi omde aburu omo ha omo ye aburu na de asikyire gu na bi no ma me omo fe no capital letters okay okay so anu bi no hene ba o ma me eton e na o de hwe de ba ba ko oba odi kan